Etha Mugwanja imbega cia tariki 14 mweri wa Gathandatu mwaka wa 2023 nkugwate ugeni Nteto cia Weru Thaa Mugwanja ni umbitagwa Christine wa NJERU. Tukiambiriria Nteto cietu atongoria manjuri njeke ni mauritie thirikari kuruthanga na karuge ni kenda kuthiria thina ya wagagia ire kuonekana kuongereka oburia gugukia ni ntere cia egembe na bobo icite ni nyuma ya mbithukiro ya gukira muthenya wa igoro ire ratigire antumana makuete na kinyagia mamangi kwethirwa magituwa na ngurario inene cia risasi. Antumeto bakathira no ntoke akuona turoria tuandamane tuete ko kana tuendiana ko no tukuthina tukuthira miunda tuterema no ngombe kathira kinya miunda yale mono ntoba ngombe no ngombe tijegate kirute ngombe inara ngakuru ikarema mwanga thai kinya ntobimere bitekatwa no tukakoro batete kiria utakurebo maita yunayo katuwe buru katombura makweshi marinene methori tukure ya kuthira kinya woni nkwaria ore nikankuba methori yeteka moto nuntu simba biu byantu bimaminde na tutakomenya kinya bo bae kuona uno bororo na bo bae to bena bathi ate ngombe no bororo ku kinya odware na bake aringe bakoba kayo kingi katombura bukweshi marinene na takaturomba kinya mwesi marai atolele batu atomero tomoete kure mbigito ta number 4 dena Kenya tomaya kura kenda tutethia katomromba kwa heshima nene na atuthikirie na atutethie tukarira nontu tutena mutongorio ngi tomba kurira noe kwaya makai katongorio bangi barie. Muswanda wa Finance Bill ya mwaka wa 2023 muthenya wa omonde nukinyitwe kire bunge na nike muthenya omonde ni kwirigirwa kuringirwa kura nikenda kugwithwa kana nkinyagia kubetukwa. Finance Bill ino ni retete murugutira umunene bunge ni ino ori makwirigirwa kumiringira kura yakinyira Thaa 8 muthenya wa omonde. Tugitigana na Nteto ni ino Nteto ciingi ni atino dinaji uria wari mwerekeria wa nditanga cia mongi muthenya wo mondi na nyute muma na kuruta wira ta munene wa Rwangi rwa kurungamira utweria na ushonkoni NJERU NIS na kire mambura mama ni maria matongoretwe ni Rais William Ruto garuni yawe. I, Nurdin Mohammed Haji, do hereby swear by the Almighty God that I shall be faithful and bear true allegiance to the Constitution and Republic of Kenya, that I will at all times and to the best of my ability obey, protect, preserve, and defend the Constitution of the Republic of Kenya and all other laws of the Republic, that I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of the Republic of Kenya, that I will diligently serve the people of the Republic of Kenya without fear, favor, bias, affection, or ill will, that in the exercise of the functions entrusted upon me, I will at all times subject myself to the Constitution of the Republic of Kenya, the National Intelligence Services Act, and all other laws relating now or in the future in force relating to my appointment in the National Intelligence Service. So help me God. My very best wishes, and I look forward to working with you. Tugitigana na inu Nteto ciingi ni ati tanjira imwe ya gukandana na thina cia mbithukiro cia nyamu cia kithaka kiria antu na nkinyagia migundani yao gwataniro mwanya ite cia thirikari na icicite bamu na kugwatanira na Bond Free Foundation iria tethagiria na gutetera nyamu cia kithaka ni baria mabangite kigomano gia kiumia kimwe kiria gikaruthika ntere cia kiutene nikenda kuthomithia antu buria makaomba gwikarania na nyamu ino cia kithaka na nkuruki
buria maumba kumenyera ndonsi nikenda nyamu ino cia kithaka itikaume mithituni na kuthii kuria mari igicua Ronsiruru. Kundi mwanya bite bya kithirikari ni biwatanirite na kundi kia kuthetera nyumo cia kithaka ni Kiombo Free Foundation rungura murungamiri wa Njoroge o amwe na thirikari ya kaunti ya Meru na araba ikite kiomano ya kiumia ntere cia kiotene moroto ya Mauritania yari kuritana antu bantere ora babati kumenyera ndoira bena cio muno cia mera ni kenda nyumo cia kithaka itekethero ikiacia roi isithonekio na kwithoka miunda yo. Tunaweza kusuluhisha hii shida namna gani? Na wakahaji lazima wawe na goodwill kutoka wakaji wa hapa ili waeleze ukweli ya mambo. Hii shida ya encroachment imetuletea mto yetu ikauke, imelete mto ichafuke, imelete conflicts. Sasa hii ni kama kukubaliano, watu waonyeshe ukweli na hii plan sasa ita address, tuna identify nani ame-encroach, ni mtu fulani, tufanye namna gani tutoe. Sasa kwa hii pamoja tuko na stakeholders zetu wote, tuko tunasaidiwa na county government, then inakuwa rahisi ya kuwa ile mtu ame-encroach anaweza kuambiwa toka na atatoka. Kama shirika tumekuwa tukijaribu kutabua nini hasa inafanya wanyama watoke bugani kuja huko kwa binadamu. Na moja tulikuja kutabua ni ukosefu wa maji, na maji inapotea wakati wakulima ama wananchi wenye wako karibu na buga wanatumia ile maji kwa kulima, inakuwa hakuna maji inateremka ndani ya buga. Kama kuwezesha kujaribu kupunguza hii changamoto, tuliona ni vyema tushirikiane na community, na wakati tulishirikiana na community tukawa ni mzuri tuhusishe mpaka wataalamu wa maji ambao ni WRI, na tukaanzia hii program. Program hii kitu ya kwanza ni kuweza kuhamasisha watu wajue umuhimu wa maji, vile inaweza tumika na vile kila binadamu atapata maji, kwa sababu kumekuwa na migogoro kati ya binadamu na binadamu. Wenye wako upstream wanafunga maji inakuwa ifiki mpaka huko chini, na tena kunakuwa na migogoro kati ya binadamu na wanyama. Tumenyere riera, tumenyere chemichemi cietu, nondu twaria kumenyera utiungi ukeyo tumenyerera. Itumbite kuona njou na nyumo cia githaka ikiuma na arapaki ya itia na kire antu na hapa kulima na tika ikwe yotheri ikwethira rwe rwa bati kwina manara paki rote kwina mano antu bayo kendo cionde baekire ilaene baeta kulima na kwou ruare ni ntukwine ne kenda atongerie ba bukuona kenda bomba kwithira bena umenyo na beta kuritana antu betu na araba menya rwe rwetu na inya nyumo icia githaka ni kwenda roi. Kiathoneki MC wa Thiruru Jene Julius Kabera na rombete akari kumenyera ithima birabire ntereu akirita mukana kiri barabara mete kuo na kubaromba bau mithimene mbere ya batayo keru Italia. Tutumire ndui nara tugwitwo tumira ndui itureke kurima nara kwina marimba itureke kuma ripari anira rwe rubwite kwithira ruri tukethira itukwa rui kanya kala ka fiti date kenda tumba kuturia ndui ici etu na kenda tumba kurima nacio baraba ukuma ithimene na batina timiunda yo na wita kurima kuo na birieri na ndebe ai warning ndebere ithima bibionde na nduira twinacio gitwekire beacons na tura ekira mianka yonde kinoke ya kwithirwo kurite mianka mweri yo anjiriria kuthama mbere tutakinya to conserve a number of them tuambiririe na kiathindi twa conserve kira community yongwe chokerera thukia, lakini at the moment tugwatanirite na county government muno MC ora twina wegitarire ningwitikia ngugiwi geto bwega ningwitikia mantu ja catchment ya gachokora twendete jethera ya kari. Nkiripotera Weru TV kuma Kiotene Gembe Central, Peter Marion Karugi wa Kenywa. Akarima kathangari mwena wa Embu ni makori ya thirikari ya kaunti ya Embu kwira akandarashi maria makuthondeka barabara matige gutiga irima cia mithetu na maramu njirani na methirwe makimiebereria mariuga ni ugwati umunene kiria gendi njirani na akandarashi matikuma makira nuntu maritiga irima ino njirani na gunkiumira ontu no uriku kana thina no iriku barabara ni gutiwe ankibota kwibonokia mithetu ino iri barabarani.
Varavara ngurani thiini wa kaunti ya Embu ni irekirwa maram na ciingi gwikirwa rami na undu uria ekari a miena ngurani makenererete. No ati wana kuri uguo varavara iria nyingi irekirwa maram ni iravinga athiei kuona aria mararuta wira uyu maratiga meturura maram ino itaimvaraganie na uguo kuvinga njira undu itangivitukika. Varavara imwe ta ino ni akuma Kathangari kuthie scheme na iria andu engi makuamite vo. Umuthi kiroko ngiramuka kuthie wirari ninatungana na barabara ithingitwe ni aria marathondeka barabara nundu wa gukorwa maretura maramu na matiratandasa. Riu nitukwamite bandu aba Kathangari nundu tutwire bandu ba kuvitukira. Ninaoria na gitio thirikari ya county government ya Embu mundu ucio urathondeka barabara ya Kathangari kuthie scheme agerie muno kuthondeka barabara agitura maramu uguo amenye vaina karagita ga kwaragania nigetha andu kana athii a ngari matigeke atia matikoneke maina thina wa kuvituka. Guku mitino ya varavara ikiongererekaga makiria mathaa ma utuku kuona contractors aya matironania kuria metururite maram ino wana kana kuonania njira ciingi iria athiei magirirwo gutumira kana wageria kwema mwena kando ngari zikabaruka mitarori. Riu tariu voe niraumite Kathangari utuku minukite ukinya kare gatega ga Kathangari na kuthie Gituri ndirakorire hips cia maramu ibarabara ri natiko gaciona nundu iviana wata muthetu ngiona makiria ya kuthie kumiruga nthie kure kare gatengari ngauke ngithi gukinya mbure kinya mere banini no akone gwire ngari mutarori mutaro munene itangiuma no irutire kuna break down neyo nene negligence nundu contractor ngara mwandiku kana diversion tondu kwina diversions kana kera no through road nigetha mundu ndagatinda tete ciake. Guku riu atumiri a varavara iria cionthe irathondekwa makiendaga thirikari ya kaunti ya Embu gutonyerera na gutigira ati contractors onthe ni mavaragania maram yeturura wario niguo matikavinge njira tondu iratuma thaci nginya mundu ena customer mo ni kuvituka igatuma nginya mundu ambe arute customer mambe makiruke niguo na ovata gukirukia bikiviki kana ngari yaku. Riu uratongioria ni ati mekira maram makora mena kiragita gia kuvaragania niguo njira ikora ci mbega gukirukika. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akoro manjori njeke ni maumiritie gutetera kimera kia mera kiria kianirwe ni nakada ta ndawa ya kulevya mariuga antumaenge mero ni methagirwa makiona mbia kumenya na mira na kogu thirikari ni imbekwithire kiririkana murimi uyu wa mira taburia ithiritukira ithiria kimera gia kaua ni kenda murimi na mubiashara wa mira onawe ethirwa akigunika. Nuntu kuri clue ya kati ya sheria yuwa mira ni drug, lakini serikali ne kurukiria mira ekasikurobu ya iraingi yontu ura deputy president ya radi temanto ya mayani manto ya kaua na manto ya mimengi ne kiruki katikuri ya usumi nontu ni mwe ya ira iyo sumbwa miru na kinya tu sumbwa miru akinu sumbwa Kenya nontu kide utemira batu antuma miru into bingi bila tulima twenda cia tukona mbesa nikenda tumba kugura kiri ni basibo bangi biba inabyo katukuria thirikari yo lelie murimi wa mira uraro lelie kawa etwike aina ui kimira ye bele kimburuka nuntu mira kinya yo ni te kimburuka isi te ne mira are mi bolelwe yo ontura sekta inge cia thirikari cia kilimo ikolelwa nikenda tumbo tethi antu betu na ndiguru yetu yumbo tethuka hato kikanyaga kunogo kabanini utakathie no ako familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Say tall and handsome.
Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download StarTimes on ucheki favorite shows zako on the go. StarTimes, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Orengi nkugwate ogeni tukithira mbere ntoni cietu ni ati Rais William Ruto na trimanite na ntumaria matumagira mitandao ya kiriu ta biashara kana kirimo ntumangi mwanya nikenda gukinyira mwingi na mauriti mithirwe magitumira mitandao ino na njira imbega na mota thirikari makethirwa makimagwata mbaru nikenda gwiukiria nkuruki. Google's giant footprint in our digital and ICT infrastructure development are impressive and extend further to include Grow with Google, as Agnes said, which provides free training resources to enable individuals develop necessary digital skills to succeed in our digital economy. Hustler Academy and the famous week-long boot camp for small and medium enterprises, under which more than 1,000 graduated last year, with 1,500 currently being trained. And I want to encourage the Ministry of ICT to work with you so that we can expand the numbers, because we made it deliberate in our plan of the 5 points that we committed ourselves to as the people of Kenya when I ran for president. All the 5 are facilitated by technology and the digital space. From agriculture, we distributed fertilizer this year to 5 million farmers on a digital platform. In our MSME, today, they have access to credit on a digital platform. In a record, I think, 8 months, we have lent 30 billion Kenya shillings to 20 million Kenyans, and 7 million of them are daily users of our platform to access credit. We have digitized, now I will be launching the program end of this month. We have digitized 5,000 government services, because we are moving onto the digital platform, because we believe that around the digital platforms, you guys will have an opportunity with your digital expertise, being content creators, to help us advertise on that platform. And I have told the Ministry of ICT, the PSs here, that of the 300 billion we spend every year on advertising, 10% at least
should go to local content creators. And I am talking of 30 billion Kenya shillings. So mujipange, you know, get yourselves ready, think big, think smart, and please get yourselves working so that even government can advertise on the space which you occupy, because that is the future of work, as was said by Governor Sakaja. Kagitani o kau nawe uria ni siezo wa rera tabwe soipantuya akimariria atumiri mama mitandao na merete methiro makimitumira wega nonturu mena muntu wa kumagwatira na munonkoroki methirwe makigwatanira na thirikari nikenda kumenyithia mwingi muntu mwanya mwanya maribota kumenyera rera na muntu mangi mabata. You really are influencers. Right from our living rooms. I was just talking to Honorable Sakaja, and I think his sons might be in the same trajectory. So the challenge here is to influence positively. And you have the opportunity to do that because of the kind of following that you attract by the messaging and the creativity that you bring along. So that we have positive economic and social impact. Like the PS has said, we would like to see partnerships with the government to market our country. We would like to see partnerships from these teams with the government in efforts to combat the crisis that is climate change. You can create the content that will poke the conscience of the people that need to take action. And in that regard, the right action in order for us to have positive climate action. Niwega nontu akona kanya kurumira nteto cietu ciingi na njira inkinyaniru nona cia kinyatha 1:30 kiogoro mbitagwa Christine Wanjeru inkwenderea muthenya omwega.